ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ophis Joint Deputy Commissioner rengkat kejingan Trelang berkenong po Town Committee ke National Highway Authority of India ke senjuk kiseng samla Shnong lembat ki Nongñiah kali kamai haka kendai trik uleber azar pusau kelai shimenta ben Pynkhuid yaki jabok jaban ke belah sata hasor nong po kum shibenta ya kamai CD campaign ke balong ke thong jong menteri rong bak jela u konrat kong sangma ben pelong ya ke jela Meghalaya kum kawe ni ke jela ke Pynkhuid. Hakajing Pynkhuid yaka sonong po lai shimentalang daw additional deputy commissioner jong Ribhoy u Raja Brahma u district urban officer u ba Eslang Sti u chairman ba successful dingdo u secretary kanong po town committee u ba regional kharkamni berkiwe-kiwe. Dokumen sibun yang step perminta lengba ke my city campaign yang bau chief minister belum jongi Sri Konrad Kesangma ulah launch ya kene nak benta babaro ki district headquarter Pojela kin pelong ya kene ke benta aman nak live nai sin live nai bat Pynkhuid ya kene kadong yang nak tahan jongi ye dokumen next step ngidon bengi isar lasti urban affair jongka nokpo ko jungi idon bengi sar Raja Brahma additional deputy commissioner jungi besibul sar ki dorkat di bengi ngai kubek kerpang yo sekti jungi baba renor kharkamni ubala tristom nang benta banwanra batginteu ya kane kadong kathan keno potan ku jungi siaprang batkaman ni pliang ipi baro ki no Shnong jongki Shnong di area nadu modungum ke motlum umjersi ka hamsim kadang po moro nongkra umbuda yang kajing sim telang jupi rengkat pergi hang ada step pemerintah ngisu singan tu ngidon pergi ba berkus pada presiden juga HLWF Noda region kejungi ya pilang baru kilong kumi kilong pa kilong ba samla bat kilong ba Shnong nak Shnong baper Kalong kabadong kamha kabaka government ka
kalau you jengai kan ni bat kalau bu baka cleaning drive kadai bandon man ka quarter sisin ka si quarter ni dei ban le yakini ki cleaning drive te ka jengut ka long ba ban penderung hapo jongi ya kata ke ka bangila dan nadu menchua henry kat banang ya ka por pade new ya kata ka jing juna ha kata ka jing ya tip siapang ki jing kho jing suba mentan hangi ngidang ya keren ngidang ya thu khana ka por jongi menchua ka cleaning drive maman ka Shnong dan hadin nang ta ngiyo banyak kendu ngiyo banyak pe slim lu hatu ka por henry menta pade kata ka cleaning drive kamlong syu kumbalong menchua henry ka sorkar ka kwa ban walam yang ya kita ke kata ka jing kho jing suba ki Shnong ki thau bat ka jing kho jing suba ka sedang shwa nala yeng iwei pe iwei nangi ngidei bania kit kli ya kata ngi ya pe ki umdai tang basu la kho hayeng bread hapo lenti sengkin bread hapo kampong jong kiwei bread hapo kinala kata kamdei ka jing kho henry ngidei ban hikai ya ladi bat kumjuru ya ki khon ki jongi ba kinang ban sumari ya kamariang kin sumari kita ki lambar ki jabo menta ki bamiru kilong ki bam la ban puot te kala long kham dung kam shu bangin nang pe shu ya kata ka jing bha te kani ka de ke jing sedang ka jongi bat nganget nakani ka program ninang yo shu pade ba ke ka babha mo yang ni berkhot dengan dokumen cibun hangi ba pila awan lot naki Shnong ba pher kumju kajing penya jong i naka town committee ka district administration kala sim khia kani kalong sisya bat nganget ba kani kasi kalong ka job la kop mo la Pynkhuid yang ni kumbanong po town lawan rahapot ka scheme my city campaign dan ingkong udan datang lai tili balong tura long stoin bat la Pynkhuid Shlong tomba mentapat la Pynkhuid keteng jong nong poro te ngi kemen balong my city campaign ru ngi nong poro la ya lat men yo ta scheme mo ta scheme today way ba long part of policy jong government mo men ai te handre le jing khoi bat ngi de jongi ken mo men le human behavior mo de community yai mo jing im jongi ken te bade ngi menta nong po I bon bakali balik Shlong le che apo Meghalaya yat nong po tingi ngi mlan ken kan nong pe ba her mo wan le bunong bade er ngim de por ben kodok ti ne ro andre kade por na town committee jongi ngi la long apo town committee ngi de responsibility jongi bo khoi Shnong jongi na ka city no my city campaign bo wan ngi hab le ba tingi hab pe koi juga lan kule koi tebling mla ngiru mo tingi lan le taman ngi bora ka Shnong wadan hapa town community bora pej ba balong badan business badan dukan mo bayai basalang ne kumba even long kumba taxi driver auto assistant ka fair profession bale lang ngi bora haban si jaka sikat community partition mo ngi bora lawan rangkat ngi wan lang I trade lang kumto lalong program kumne mo yo minsim nang ka sarkar no minsim nang ka wike sing ngilan bo ni nong po town committee walong kokoi tini they were launching there I welcome everybody mo te congratulations to the government of Meghalaya and thank you to the government belabo ingi nong po ru na part of the scheme te ngi bora ka kumba na district administration na town committee bora ni have sim kya min bo ni ka mo ka objective jong ka government min bo khoi mo and not even quite tang Shnong you have to long service belong social mo na social side of the society also have like quite mo